kirizo kuba kumwikiriza kuba nayisimba okwembera abantu bakajara mu rukurato rukuru ruhanga akandi amazima nobudanda kabaire kuba nimpuka kajara ekisani eky'abantu barukumpereza nindora bakyara nindora abebembezi b'amadini nindora abebembezi yokurugo mu ndenge zindi nindora abasubuzi nindora abalinayiwe kandi mbakwereza amani omukaruru kana nonyine nyenja kaleno najja kuba natsoborora rundi netuhanura hamu ensonga zirikuba nizikwatagana na obururu nkuko tuli mukereka karuru na muno tuli harabajo rw'amateka amateka nigagamba ki na muno mukaruru nakwakira se bari munonga kunyakira munyono wanje nashimirwa kuje mu byo gumwanya abari kutureba murire muta izina Eliakim atumanya Capson ndoroya ningashi omunyabiragiro kandi nzarwa Kanyapumo Nyabuko Kajara no muri Ntunga mu district we bari munonga kunyanjira kandi niyundwendi cya person wabana babahereza muri South Ankole Diocese noko hindukuzarwa muri Ntungamo patron witu ningashi bishop witu ni ahimsibwe Nathan we bishop witu abakwatirine nebyo bururu we bare tuyo mu season yo bururu kandi kutukuba tugamba amateka ningashi ebiragiro ebyo bururu ntuba tuyo mu season yabyo kandi kibacishire abantu kubatangariza amateka go bururu abajya abantu batera karuru abakutera karuru imigasho yabo imirimo yabo neberiyeha mbwene kiba kiri cyurunje munonga kandi abantu bampo bururu bwinje nabo wa kabiri mbwenu ni nyiramasiko mingi cyangwera mazina nyiramasiko mingi gogo murundi nabaza kundabiha abantu bakajara bo bari munonga kuntayisa program yerizo. Okay, congratulations. Kakurora cha dondo msija mkuru chairman tanga ukabuli nawe kandi mbaporozine uzitulete mukezi hayo. Congratulations. Akandi amazima umurundi guntonera ngo abantu bakajara obujunanizi ryaho amarusuku kesaha ibiri bayikarire so nkimaiza karurukwe hayo tutakabaire kwa tugeno mbindi biyona kanso iteka cyo kubanza nirigamba ki na muno hansonga ya karuru abo kuba turozire haro abantu bayitwa babulikiro abarukwamba tutera karuru umubiyaro na handi abarukiro wingi tusangire batarukumanya na muno harubajoro iteka nko kuri rukubandagera ahansonga ya karuru eki nkizira munka turozira abantu batera karuru baitu asemererwa munagamba kanso nyo akaruruka nkozireki ngakuhaire baitatu tukubantu bara hali box tugisumurwi kan tujja kurora kan kafire iteka nerigamba kina muno hakutera wo bari munonga umuntu bazana umukomi wakajara yes ati echo kubandizaho no kumanya ngo n'obugabe bwa buri umuntu wena okutera karuru kushira munonga wakize imyaka 18 no kugarira higuru no ikirizwa kutera karuru kandi niba kweta constitutional right ningashi obugabe bwawe obwoyine omungenderwaho yihanga nebukwereza kugira ngo iwe niyo shime kubana utera karuru buri umuntu wena ahari umunya Uganda oyine imyaka 18 no kugarira higuru ushime kubana utera karuru kandi ubu n'ubugabe bwawe tinashime kuba nakora kitinashime kuba nabukwihaho tinashime kuba nakuzubera futera karuru ko munya Uganda now ahanshongeje niyemwe kugira ngo echo kubanza oyine myaka 18 ndogarira higuru no bugabe bwa futera karuru kugira ngo ozokoronda mwebembeze ko saka karura kabona naka akwakweta secret ballot kugira ngo akarura kabona iteka ndijya kashime kuba kari akechama umuntu tashime kuba nakamanya tinko bwana ka primary zo tukutero bwa NRM go mugongo ko kari yakagenda iteka eri kugamba akarura kabona kashimiye kuba kari akarura ka akechama security bari kugira ngo umuntu atera karuru akechama aha umuntu akakaruru icyo kubanza tubashimiye ku bantu bamukaka ningashino bamuyaho senti I mean nashaba senti kuza futera karuru atobwo no waza omishango yo kutera karuru ari kushanga abantu abinji nibabagura ushanga bakwa sente ningasho mudije atandika kushashura sente abantu okuza futera karuru iteka ubuskanso nororo umuntu okabahire sente na muno ha myanyegyo uri juga nabaine hoba agent sibe bakimanyire nankorire
nikibanza kisokubera kizibu muno kutakoranjwamo yokomo mwebembezi w'urukura ngo ahikire yuka chwamu kugenda nakira habwo kuboko zereki kike kiyonke kikorwe cyokozere nkikuteka pressure nkikuteka pressure kikwambiriza kurora wakorenjwamo bundi reyo tayogondishire kandi ni cenda mateka okushanga abantu bari mu karuru ningasha bari no baronda karuru bakugabira abantu sente abo kubiteka ndigira abantu tubashime kwandi bambagabira abantu sente okubagura okuzafutera karuru abo kubanke cyo wagamba icyo nikiyeho umuntu obugabe bwe bwo kutera akaruru ayeshariremo aronzuro mwebembezo rukumangu naza gukora ki naza kumwebembera je kugira ngo iteka ndyangu to usheme kubandi bagaba sente kana n'ikindi iteka ndigarikagamba aha mwanyogwe tubashime kubandi bagurizaho ki amarwa kugira ngo abantu bashime ko baguriza amarwa aha myanyi bakuza kuterera hakaruru njano manyisho ngabwa kugira ngo uri asokurwa musense akamariro bundi akozere nchwamu yeta ninga shabura katera asinda bundi yebwa asinda abura kuza kutera amarira tatire karuru nebintu ebindi rusobora kuba kurugombikorwa nkebe byo kunywa amarwa ubundi okurwana kutunga utekeranganiza bakarwana bakareta commotion hamwanya ngo aha kugira ngo umuntu bwose nayikirizwa we iyo kuba yisimbire kuboroho ningasho ino ba agents bawe oyineho abantu abo kuvunanizwa kukumira karuru kuma karuru kawo oka abantu bingi tubakumanya ngo bashime kubana batera karuru kije nanagamba ko jinshonga ninkuru munonga yo kugira ngo aba election commission nibo bakutebekanisa obururo bwo bwabona kandi bashime kurango abantu bona abishire kutera karuru bagenda batera karuru obandiye cyumuga obatindu kureba obandiye empumi kugira ngo babatereho byo bwona kureba ko bahika aha karuru bakakatera cyanketa gisa kubona umuntu owamuvunurira akamugambira nankana wayesimbire muri shino ndafutero akabona umuntu uyayisiga akaterera karuru ni cyenda mateka okushanga ngo iwe oriyo no terero ndijo muntu akaruru atakwire rusa ningashotine rusa now abantu abafuterera karuru no kushanga ngo umuntu ari kubasa kweterera ki tari kubasa kweterera karuru kandi iteka ndigarika ryanga iwe kushanga ngo oriyo noza kuterera umuntu akaruru kandi ari kubasa ketera ni cyenda mateka ombuzabuza ojo tiniza kafuterera abantu bamuyaho senta tereta kuterera karuru ebyana nibihenda mateka kandi twine kubitangariza abantu bakabane bamanya ndiyo kwenyesimbire ndiyo ko nyenda futera karuru umuntu ajata ati nyumpa sente ninza kafutera tininga iyo pasente nkafutera yo akatero uwatero mutakaruru icyo ni kibani cyenda mateka umuntu ashime kwa natera karura kamwe to kutera bururu burengira harakamwe aho kuyo mu buru umuntu we nayina karuru kamwe kandi ati to kutera hakaru ukiruka kazo akatera karura ahandi so iteka ndigira ngo iwo mutezo w'akaruru oyina karuru kamwe kandi nokaterera umwanya gwo kuba wayihandikisemu kugira ngo nkehandikisa kutera karuru kanyampumo ahacyayi so ningashi ahakanise polling station yawe he kubera aho noro kuza kuterera karuru oyechekingo muri register ukonfaminga erumu hato shanga ngo akaruru nuko shimiye kubana ukatera kandi ugumanye gushimiye kubana ukatera hati tutakachi abantu bingi ntufokasinga hakutera karuru onkature mwakureba process yo mutashimiye kubana arabera ari kuza kwika hakutera karuru ari kushanga ngo bashoza register z'abatezi bakaruru nibatekaho obwire bw'abantu bashimiye kubana baza kwechekingo muri register kureba ndumumbatezi bakaruru kunda abendumu watereza amazina gawe ngugarumu hati nchimasa ngo ahizoba rya karuru kuwaza kufika kutera karuru tukuwahika mtu washanga ngo izina rya urutari mu karuru umunako mu register abajya ngo process cyo gakera mu yo kucekinga mu register ninga shkwekebero umukarara z'abatezi bakaruru wahamya ngo mu register rumu hati kuwaza kufika kutera karuru washanga izina rya uruma kwiteka ndigira ngo haro process iba kuteka yo kucebera kucekinga mu papara kureba izina rya urumu hata nyo process ko kujugurwa karemwa kurebamo ukaza kwikari ya futera kareba kashanga utarumu hata kandi nabwe nebe mshango batandika kugira ngo gutaru muri register manya abari mu register bashimkwa harimo abantu batarumu so mbabatero ubwire bwo kucekinga mu register ebinde nebintu ibyo abantu bana bashimkwa bakora ki bakora terera nibamanya ahabo kubane babirinkahi nibabiri yo mu process yo kuza kwika futera karuru then cancel nyo nkihandikisa kutera karuru natahera kimunsemeri yirwe nyihandikisize nyo kansa karukange ninge kamwa baitu akaira ko kaheka
ako kwechekingisa rundi okebere nkara tukarora utura turumurundi nangwa nasanga ibara ubundi lirum konkara handi baitu ubundi handikire kubiri sobere spelling ubundi tekire kasanga kibale handikire kubi so nimba nyine umugisa ubwo kurora ensonga yagiye aterekerezebwa rundi mbande kanintera nko kibayire mbakirekerayo hati ejo niyo pasi twantugambaho iyo ku updating ningashi okutereza izenkarira zo bururu kugira ngo kwikabona za kwekebera mu karuru kashanga izina ryawe bakarahandika kumike cyuwagamba ningashi polling station bakutira hutiyushime kubana uterera hati no bagambera ezinshonga baziterezaho then hati bijaba atezo iyo kwani beta press yo kucheckinga na no ku updating kugira ngo kora hikari washanga ngo izina yo bakarahandika ko hato bagambira baritereza izina yo baritereza hate mpapara bakizigarirayo register yaza kwija hate ija bakozere iki bagiterereza nje twatugamba kugira ngo abantu binji tubakuzaho kucekinga ninga sho kureba umunkara ezabatezi bakarura kandi tegandi gira ngo shimye kubana ukora ki ushimye kubana ozayo no checkinga batera hubwire bukuzeyo ka checkinga mu register ukareba izina ryanjye rurumu bakarahandikaje hata ukwanguhira kugira ngo haba ruhenshonga yona iyo wareba umwizina ryawe ubasa kugitereza ubwire butakashyira ubukora ki ubwire bwo kutera akaru butakashyira so icyo no cyukora hariya konka washanga byarabere mukaje ngo register yawe yija nabwo washanga izina bakarahandika kubi konka abantu barukumanya oyine ndangamuntu ahacanga uko sino ikizwa kutera akaru kugira ngo abantu nubana bakumanya haruna na police yushanga abantu haje aka complaints inkezo ukuba kubasa kuzihandure kugira ngo abantu aba leta tubari mu register abantu aba leta nukwe ari mu register konka abantu bonano bamanya izira yo bakarahandika kubi abantu bonano bamanya no mutabano wanaka no mpara wanaka no mutaka hataho bayikonsisa abantu nibikiriza umuntu atera karo ensonga nzezo kandi zisubiri ko ntondera namno muno omukayirikano akakaruru akaturiyo torekerize iwe omurungiro no turora a TV West kiki cyose miri ko nokora akanso mbateze bururu tuine mu abandi abayine ngamba nyo tinjatera karuru enanga muntu agine kandi yaina karuru kandi mutaka wakichweke ekyo baitu amasuko gakamuhwa tacyaye tabangaha mu process eyo kuba natera karuru kurana akoma mwebembezi owasemerire kuba nayenda abantu ngabo no bahereza butumwa ati ahashongeje ni yitwantugamba kugira ngo omuntu aine kumanya omugasho gwa karura karyo natera hata abantu tukweza kubahereza ibakota civic education ninga okubashomesa ahabwacu umuntu natera karuru ahabwacu no vunanizi bwo ngo munya Uganda okuza kutera karuru kicu bagambara kushanga abantu barihire batamirwe baje ngo abebembeza buturukuronda tinde cyo batuyambire tinde cyo batugasire azoshanga iwo wenka owaremwa kuza kutera karuru niyo chime kwanza kubreminga ninga sho kuteka omushamba abukuba waremwa kutwara vunanizwa kuza kuronda omwebembezi uwo kureba ngo yenda kujwekera haza ikina nagambije constitutional right ni mu chapter yo nibakota chapter 5 mu constitution eri kugamba aha representation aba ubujwekera abantu ubuye kugira ngo iwe niyo rukuronda umuntu ora kujwekere mu parliament ningashi umundengo zone z'abantu bakuba besimbireho konka bingi no reba abururo bwa bamemba bwa parliament ngo kubabwa inamani mingi ahabo kugira ngo kose no binemera meji yo gushangana baza kubaga amateka ibintu bindi baza kora emirimo y'ibakora ningashi ni member wa parliament ni bamwe aha mukono gwa government register mwe kugira ngo imirimo mingi y'abakora neri emirimo mihango atashanga abantu ekikuba tamiso kutera karuru no kushanga ngo abebembeza baronda bobo nkato bakora vunanizwa bwabo ngabebembeza ko bakutera member wa parliament wakora imirimo yishime kubokoze ningashinga cyo kitwantugamba abantu umwebembezi yija yababi ya bisubsent yaba chamara hizo bari yamiri abebe cyafitane cyari kume 12 kubya ko baheza bagenda hati yaheza kutera karuru hata kiza kutera karuru imyaka itane hwaho aratine cyaganyirwemo hata jata atinzagarike kutera karuru hata habantu sine kubegesa munonga kanyenda kubasima aba media TV wese kugira ngo ukongera gumana mushimisa abantu ubunazi bwabo aho kinitera karuru kumanya ngo notera karuru rukurondo mwebembezi abantu cyo kubatamiso kutera karuru kugira ngo baronda bebembezi hata bembeza baronda
tine cyubaba hwera tubabagasira ushanga umwebembezi yabargaho yazo mubye konko shanga ni umutezi w'akaruru niwa akaruru wakatereryo wakatera udakumanya habwa kino utera akaruru ahubwo cyo gumutino izako hine cyakuza kunyamba ninga we naza kwefaho nko muntu hari abantu abo kushanga mwene ti yashoborekerwe cyakaruru utakumanya na habwaki atoshanga ugo nawe aho jya tuwatera akaruru abandi babasa kuzayo bo baronda ki umwebembezo baronda barabyo hicu barabyo dena nekindi ati ari umwebembezo kushanga ngo bikatema akaruru kawe nikateka umwebembezo mu parliament ninga nikamwihayo ujya ngo iyo wagenda ukatera akaruru ukamanya nanga niza kumuterera akaruru ukumanya ngo go mwebembezo ne byakeje etanu myaka etanu mo kwana kadakika budakika umanya ugo mwebembezo unateka mu parliament ine kinkuteka kumwihamu kandi ujya ngo abantu yo bataka yo yerebe ko muntu je tunya akaruru kanje utaka tegeza ujya ngo abantu binjumanya baza saideji manya baza saideji yo jota akarura kanje ninza kukatera kandi abwaki ninkatera mwene byo tuzakongera kushomesa abantu kumanya ahabwaki natera akaruru ahabwaki shime kuba natera kugira ngo urondo mwebembezo kumanya ngo naza kujwekera umwebembezo uza kutwara ibitekateko byawe kureba ngo icyanga cyawe cyabasa kutunguka. Okay, cyanga cyawe kitunguke akandi kusigikira akaruru akakora kubotire akandi kansonko kwa kutugamira ngo akaruru kayina amani akaruru akakokwikara muko tatire kirekyo nusanga ubundi nukabengaje kuhindura ibintu akandi umwebembezo wawo urukubano wetaga sobore kubanara baho juka akaruru kano turukubantu katera tuleme kuyijuka habwire hati nkabunu ubugamba kangende ntere uburobo katire kandi yori yakumara mu amani ya kudisappointing byizira n'abagambara tuyabukora nikiba izo ine ntwamu no kwimiye kitano teri nyingi ine ntwamu yikongera kukatero mu rundi kugarukaho ukamwihayo ahubwo buho katire akandi de kigendererwa ekigendero cyawe kinkibarira kikirire akobwo umwembezo wari kubakozire rundi bintu byo mwembeza asemere kwa nakora mukisanje kikimukomere tibiri bintu byo gangu tebikororwa uburabo hereza nimbane mborora ubuhereza no usoko bukwata uburaba rugudo no rurabamu ubugaraba maize no banuganywa baitu hatalugama ngo bundi mutere kandi yangera ababiye agaruke kisanje kindi mwongere nikeke kya kansara kugamba ngo burukuba oino woterire kandi ya tiyakora nkoko kanoni hera bugabe bwawo yo mu Uganda kwongeruka mwihayo haboko bamani galimuriwe nabo kitosemerire kuba no kwamani hakuba na constitution yonge yangere Uganda ne kwerezo junanizibwa kutera akaruru ukakoma umwebembezi owo rukuba no yetago ubu junanizibwa ubu mukorasi ubunibwa umutezi w'akaruru umwebembezi omukorasi yeso bakwa bakomera umwebembezi yogo unaba ine bujunanizibwake kureta waraki hakyaro akagabira abantu siringira 10 nabasanga muri mu group nabarekere mitwari 10 emitwari 10 kujagera muti mukagera muti no sanga buriyo mwato iro 5 rundi akawaragenda ijana kasanga akabahereze so nubwo bujunanize bwabo no hati ubu noreba memba wa parliament nabayine obunanizubwa bwemiringo okay emirimo ya memba wa parliament na haroho iba kweta oversight haroho iba kweta representation kujwekera abantu haroho okubaga amateka making laws kugira ngo oyine kuba no koreberagiro no discussinga no kora everagiro by'abantu then haroho na no kudiscussinga ha budget na allocation kugira ngo sente iziza budget baza roketinga bata zija zita icyo nayo ntubasa kukitekwa umu details zacyo kureba ngo buri muntu yamanya memba wa parliament ashime kwa nakora cyo kubanza memba wa parliament kandi je mushango no manyongo mukuru no gwa representation ingashi okujwekera kugira ngo abakwira karuru okubajwekera kugira ngo ohureshonga zabo ezibinde noko kubasa kuzukora terra manya abantu bicanga cyange bineshonga tibine mashanyarazi tibine mizi arimo ibintu byinje kwa by'umucanga twabikora terra tuta kureba ngo aba bantu baganyirwa byakorwaho now icyo bago ejo ni representation yo kugira ngo manyishonga iz'abantu bicaro cyawe uzukora terre abantu baganyirwa umbereza bwawe nko mwebembezi aba bakuterira karuru
aha icya kabiri oversight kugira ngo member wa parliament nanarebuza program za government zone zikozire ki zone zuruho kugira ngo nizikorwa ibintu bya government biriho bishimikwana bitambara mu buryo bwabo kube bagira ngo irwariro rishimikwana n'iryo operating age ministry gine koraje bishimikwana bikozire bitwatizo mu parliament bikakorwa hati kurebuza ebe bintu byona kandi member wa parliament kindi no kureba nke kitwagamba buri nko bwa budget ko bagiye gushoma budget mbaza bagera byo mu parliament bajihajanaho sente nyingi shi tuziteko mu agriculture tuziteko mu bihingi tuziteko mu security tuziteko mu ruki hati mu bwegese hati bareba batandika kwajana sente ihiko kuba razitwara mu ministry zo kuba za roketing zaza kurugahi zaza kushora ati ebe byo na member wa parliament abo kubana bakora ki nabahajanaho then sente burunaka bakihereza sente zayo amateka nkaga kutiro ntugambo go n'amateka iteka ryo ndirabo mu parliament kugira ngo iteke rihaza kushohora ndirabo mu parliament then abamemba ba parliament batandika kurahajana batandika kurugambo iri teka ndiza kuyamba ndije habwaki cyo kubanza habwaki ryije so ndiza kuyamba kindi kerera yambeho mu community abo ko bayujuka member wa parliament ashimikwana nakora ibintu kuza kureta obusinge biza kureta bwebembeza uburungi omuyihanga so mwe kugira ngo ebe byone bari no bareta no baganiraho n'ibindi byo biza kureta obusinge biza kureta bwebembeza uburungi biza kureta ntunguka umucanga nkamemba wa parliament ejo niyo mirumo eyashimiye kuba kozire kandi tebe yo kugira amanya ijo nzikireho manya ijo ntahire mbaga manya ngo yaferwa inde kubariya ebyo no basa kubikora nkamemba wa parliament nko muntu kugira ngo munywana wanje yaferwa reka mushikyo konga tugira ngo memba wa parliament ngo yishimiye kuba nogira oti nyine kuba ninkoreki okay ubujunanizibwa n'ubwo bwenyine wa council yo natugambira obwo mu kurasa mu rukwato rw'uruhanga baitu nyoni ndoro muri yebi ubundi byamateka nebindi baitu umuntu waburi kiro na muno mtezo wa karuru yakubaira naye taga a proper representation yes ekisanja ubo kuba no kitera norora parliament zineze nyuma nurure nsonga ya representation yeta habukuba aba muntu batera karumba bo parliament no kuba ruya gisindikiro mu recess nabo babura baba sindikire baba higher facilitation baije batunge bitekerezo byitu ngabantu baburikiro babagari nabo tubarinda babura omo weitu okaro unahurire nagamba nyebi mukungambire iginyotera imirimo yange ebintu bine byo bwebembeze nyo kintu kunihera biri mu ubuntu biri mu bisebiri ko biri mu ubuntu ine kubwebembeza muno akandi okarono yerindo buno limero kwano kwesa na muno abantu abarukukoma nuko kisobole kubanki kuyamba bayatyo bogaruka mazo kama hey nyowe ege mirimo teri yange nyo abantu bajya kukwata kubi kandi bamarire obundi bakwimira karuri yo murungi ruriyo naturora makomi ya satu za karamu sayite kabiri akandi tuchala TV West nehinda program sisimuka nyina kanso Elia Kim kandi ruisimbiro kwemera abantu bakajara umurukura turukuru rihanga natorabara amateka gakwatagana no kutera karuru kike cyose muri kwa nokora kuruga hakwandika isomo register okwikira cyo muhansonge yo kutera karuru arundi notayo muhembezo muhiyaka rundi no garayuguru kukolire ikiriza tumule kake kandi utargo mugahumuro tugene mayiso na program simuka gumao The FIFA Club World Cup 2025 is here! Live on StarTimes!
From the 15th of June to the 14th of July, 32 of the world's big boys clubs, PSG, Real Madrid, Man City, Bayern Munich, Al Hilal, Mamelodi Sundown, and many more will take place in the USA. Watch Messi, Mbappe, Dembele, Harry Kane, and our Dennis Onyango on the SD World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. Effective 13th June, subscribe for 2 months or 2 weeks and get upgraded 2 bouquets higher. When you pay for Nova, you enjoy basic or smart bouquet. That's not all. Watch the Miss Uganda 2025 starting on the 27th of June only on Star Times Makura Chika. Go Star Times. Buliomu Nene. Your wedding is just the beginning. Don't miss the Bride and Groom Expo from 27th to the 29th of June 2025 at the Uma Multipurpose Hall. Under the theme, Beyond I Do, building a lifetime together. Come and get tips, products and services you need for I Do and everything after. Tickets are only 10,000 shillings per day. To book a stall, call 0772 350 940. The Bride and Groom Expo is brought to you by Vision Group, Pepsi, Bella Wine and Luke's Bespoke. They are bossed up like never before with new buddies and your returning faves. From first class to all things shade. I hate fake people. Are you stupid? Last season was closed. I'd rather travel with a tripod than travel with my retirement plan. This one's cunning. I am husband. Kampala Cream, new season starts Sunday 1 June at 8 p.m. on Pile Magic Prime. Stay connected to DSTV channel 148 and GoTV channel 303. I want to go and go to Zorechirogua, Kampala. I've got Mediotex Americana live in Kampala. Kazara boy. I'm going to make a Simga Shiny event. Several was Kwamkago, our new club obligato, Bomber Road, Ahasungin and Norvik Hospital, Octamon Twargunga, VIP Limit, World Tepim Makumiata, Candy Platinum Temple, Million and Mayonka, Okura Booking Rockman Charaho, Drum Sanjum Nanisatu, and a name Kikunam Kagan, Sugar Pepsi, TV West, St. Lawrence University, Aquafina, Inspire Africa Group, Night Breweries Limited, Tim Bakery, Starbucks, DBC Events, Shemi Products, Manzi Wood, MP Tours, Wonders Beauty Products, Simbrambaras Kweshanja Obligato. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best daughter in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your... Bridget wefuge tuwesreida tuli akandi tugira maiso na program simuka ijuka anchaina kansweli ya Kim akialhanu tugenda nao paka saha isatu akambere program era nehwera ntwena kura feedback okurugo muri wo mu Uganda muri wo mukomi muri wo mtezo wa Karuru akanuja kuba noraba hanamba yesim usobole kubana bazana itwe note ibiri note mwenda note ina mwenda 0200 mwenda 0 ina mwenda otsoborore nsongezo nko kuzemerire za Karuru kanso hantera ya Karuru turuzire baje paso za bentebe kubanza kabaire ko mugongo but nyowe polling station yembere nagenzire hala mu regularities nyingi muno abantu abakiro bingi bahonderaga mbere hari abantu bengi ijuka aizire koma muntu we bityo saho yakaga akarora line mbere y'abanyingi nawo hatyaruga kuri ayegaitanga nebindi ne sente ubundi na marwa nakivyone bwana ugamba ngo kwiteka rigamba byona nkabero polling station ngi mbere ngabandi so namuno hatinga kano akatuyo tugendamo epate primaries ensonge za kukatero mugongo nizikirizwa constitutionally rundi
Wewe munonga aza ijuwa leta neshonga kuri munonga ati no reba buri pate ninga shiburi kibina ejo kubanza constitution ekiriza okutunga multi party system kugira ngo tutunge parties nyingi twine mwene parties zona kukuzoro nkoko kuzumanya nyoni zagamba NRM kugira ngo hati bo akaruru nako mugongo aka party NRM primaries now naka constitution akakarura akabona nikagamba ngo akaruru kashimikwa kari secret ballot kashimikwa kariye akomugongo konkata habwa pate yonde isharamu okweru kubane yenda kutora akaruru kai tukareba abande bindi nubasharamu bajya ngo abantu bakundogo muntu batatize nangwana nako mugongo konka bo bacwamu kurigero kuba abantu kuba debating ninga sho kuba hajana bajya ngo orakwate flag bearer yabananga kurigera imwe kumwaga chweraho abako mugongo abantu abakuza binjo mugongo ngono babo konka ata akaruru akapate primaries ninga shaka kutuyonutizamo tukakuteka mu parliament ejo nyena ngo tucyumanya kugira ngo akakaruru pate nene ihyamu umwebembezi orayebembere pate ejo then mucheza acheza kurugamu hati tuza ahakaruru ako kwikirizubwa umu constitution ukashime kubana katerwa kabana ko kateko muntu mu parliament kugira ngo pate yo nesharamu okwera atwaze ki enteza yayo yakaruru kandi nabo babataku abantu babura kwikiriza nangu katukahindira nabone bashitama umu secretariat nakazabo bahindura ko bakwasa kuteza ki ko bakwasa kuteza kakaruru mwena karuru ko akutu kugenderaho akaruru ako kuteko muntu mu parliament kurigera constitution sorry oburano tere simu omurizo wetu murumkesha volume ya TV yawe kandi yosobole kona buzana ito 0200 mwenda 0 ina mwenda itwena netwatwao omunsonga niyo kanso mwena hati oreba ngu hati akaruru akakapate ijika just baberonda flag bearer at flag bearer gunu hello 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 please ukuturora kesha volume ya TV yawe nukotere simu tsobole kuba netuhulirizangana kandi ensonga zenu ningumia tende zitukwatawe namba esimere 0200 mwenda 0 ina mwenda niyo kurabaho ogireke wakaguza kanso asobole kwa nachi kusoborora kanso abwe ensonga akandi obundi yakaira katuliyo nikatambi ntwetaga turole nyona isimba kajara hati twa isimba hamu hata twa isimba hello Sebo. Hello. Sebo twakwachira. Matinda. Tulireje. Hello. Twakwachira Sebo. Yona ndia songa yakaruru. Akaruru yewe ndeba ngo na papa yara yutapira kanye kirwa omugongo ngabe ngira ngakaruru takazi tanga takure baru abu kuban karita ngabolo internet okay ushanga twazo mugogo gwanaka akaya nguru yakire dushirize ku bitano atukirukamu angurira bani oyabara munonga na aze neshonga kuri je yagambaho kugira ngo ati nke kitwa tugamba abantu arye sente zanaka ati umugongo akiza kuri abamunyurira akashikotirire sente ati leto bwitani ningo mudabuja ati niza kufuterera karuru akibataka kufuterira nacho kireta ki nyenya dagaruka kabira ka security batuka constitution kwegamba hello Sebo twakwachira Sebo sorry kanso
haro insonga twayisimba hamwe kajara nakusinga kandi iyo uri kajara wine kusinga kajara wansinga abukuba bakomanyire uri mwebembezi uri mwebembezi w'abana babahereza okay simbaho wansinga sebo amazina twakwakira sebo Msingu Benson ni Benson watera nkayi natera Kampala okay wewe bari kutureba iseka teko chao espesa teko change abanengira ngo abwenshaka karura kagwa primary aba MTA abwenshi nakubata katero mugongo umuntu akamanya ngo yatera umuntu wenyine ari kumureba dore bakabwena kuza kutera karuru kariya kunkaba kamanya ngo umuntu batera karuru n'uwo wenyine akobwa primary bakamutongoza awe bare munonga Benson har Kampala ya ende kateka ya awe bare munonga wakiura kanzo so hatari itwentu libenaremu nyona yanga nakamba tinyikirize nyo kanso na nsinga nyo ni ngaruka independent insungeze hello sebo twakwachira murare no program kuterekanisa wala kutureba sebo no gambana no sebo ndu gisingiro okay ntine aba mutukuti kuteganisa umukaruraka no ba updating register iyo shanga amazina gahongara imigiye okay ayizore karuru kandi shanga izina rikija register bakita izina rikija izina rikaba register mona batetse ba register kubasira magatarike cyane ubuno mutakafita karuko ya dafunki sebo it has been an issue kanso even nombitebe bimwe bindi nabo turire complaints ezo whereby umuntu nayandikisa but hakiro kigiye nyine ashanga taru sangore jose bagikwasira mu usanga umuntu tarum so nsonge gina yonkuru kandi yamaye kandi ninjye nataba abere ku commission bino mu ruhango gukora gukongera kujya kushomesa abantu kubatangariza kucira munonga aha register zihizo kwizira kugira ngo register zijazita abantu bareba amazina gabo tribunals zizo bakuteka ha parish level kugira ngo aro tribunals bakuteka kugira ngo haro complaint nkejo bagiteka umu tribunal bashije meje nshonga abantu bikirizane ngo ogu no muntu witu wahacanga kandi ashimye kuba nakora ki ashimye kuba natera karuru mwenye ntaba election commission because ni budget shuwire no babahire sente zo kutebekana so bururu eje shonga bagitware nkankuru munonga ahubwo ni bimite kushasha abanya Uganda munywano wanje kugira ngo umunya Uganda yareba atashika tuyunisitera karuru abwo kizina yanjye bitanu mu register atoshanga abantu ba kandi ke handitse ajya ngo ebe bitungure ebya government nabyo bikore mu rumugwa byo kushima kuba bikozire kugira ngo batabase kutunga ki kutungo bohereza burungi kana nabebemeze bari bongere gukora tereze nshonga n'icyo twantugamba kugira ngo kamemba wa parliament wahore nshonga zabisingiro wahore nshonga zabantungamo nangwa nihanga ryona kabineze nshonga bakazi gukora terabata kugira ngo bazitera mutwe abantu basa kutunga ki kutungo buringaniza ako ndora nshonga kuru twagiye mu constitutional right kutera karuru hati wija tora mu register hati watanga kuzomisha ngo abakintari mu register noza kwetora yet oshimiye kuba register zuruho bakushomizi n'abantu bakumanya uzahari utera karuru kawe umusinge buru enjesho ngo yiwanogamba wanogamba kugira ngo hati iwe nakusinga karuru ujaka independent yo kubaza constitution yihanga ituru kutambura hari yakakaruru kabona umuntu nayikirizubwa okwesimba umupate yone yarukwenda ninga shokwe simba ka independent kugira ngo waza kuyihayo empapura ezeza nomination eza electoral commission atwireza NRM twaza kurunda okuba flag bearer kugira ngo nakusingo mu karuru kugira ngo iwono basa kugira ka independent hatukuzo umuriza electoral commission hamheru kandi bo bari atubakureba nko wapate bomba kureba kurujiro ko wateka impapura zawe either waba nominated by the party or your flag bearer party yakwebembeza nka flag bearer wa NRM so wizira NRM ticket kana of course bakareta abantu babiri mbabine kureta umuntu hati iwe no inobugabe bwawe kurugira constitution engenderwa yihanga kwera kugamba nyowe ni nyenda kwesimba
iyo jya nkesimba niyo wansinga ibimba bitinde kintu bantu bikomeye nyuma umupate MNR mu system ezo tarwiteka constitution yihangi tukugenda kugira ngo umuntu tutashemeye kwesimba umukaruru yaba yabire yayisimbire umupate structures aho ko umuntu ari no bugabe bwo gukora ki bwo kwesimba umupate yarukwenda ningashi ukwijanka independent ijanka tine kibintu aho kuba icyo kiri umungenderwaho yihanga ejoge ndijo of course hatariya ubuzubo bwo kushanko kubati nyuko kubanyizire nka mu NRM because NRM nene supporting akapati pati yo ni wiziramu nene supporting akorangu yabasa kurabyaho ki yabasa kurabyaho umuntu wayo urukuba atungire flag na nebindi nabyo niko bikora umuntu watunga flag yaba niyo ya supporting abakusupportinga kapate kugira ngo batungo mwebembezi ubwo wayisimbaho nka flag bearer kugira yabasa kuzom parliament. Aho nyine amazonga akaire twetaga kwinguraho akaire kaliyo katwara kandi juka program ecyari simuka TV West nyendo heyo obutumwa obukumarira abantu bakajara abatezi bakaruru na buryo mururiyo natorora mubari munonga aba basakutureba basakureba program ege ukira munonga abebembezi nisha abantu tube abantu abamazima abokorera abantu kugira ngo abantu tureke kuba bebembezi kandi tukabateka amaziga bakarra kefuzi kiyaterira karuru abantu sakabamara mwamani waye hayo kubo umwebembezi okorera abantu kana n'ikindi abantu tureke kubahugahugura kubabuzabuza kubacanga abujya ngo iyo no yenda karuru abantu bateke mu kitinisa yakwereza akaruru kawe akaruru keya kakakwereza iyo nkomwe bembezi waruvunanizwa kureba ngo wakorera umuntu byashimiye kubakozira n'abantu kubiha umubutamanyo kwibiye umushima ukongera kubashomesa ekindi no manya ngo hari iniki narebe kugira ngo umuntu tashimiye kubana yabihati nyowe ndoho bure mutinza kweterera karuru ngo nebyo natushomesa abantu kandi n'ikindi cyari nanjagambana na cyari electoral commission turiyo mbwire bwo bururu nishaba electoral commission bongere okushomesa abantu babetegereze bebintu umuntu amanye ngo nobugabe bwe bwo kutera karuru tutakagira tana punche yo kutera karuru especially karuru kahamheru ukashanga abantu kube bari umutwaro gumo kuza kutera karuru ngwe 2025 nizo zija kutera karuru kandi kariya karuru kabona nkamyano wanje Bridget tonajya tatu mwe nibya karuru ko ngambwenu kigira ngo abantu tubashomese umutamanya ngo nobugabe bwe ashime kuba narondo mwebembezi kandi umwebezi bakute ko mbwebembezi korera abantu kore mirimo yawe shime kubokoze ngo mwebeza abantu bakajara banywano banje nimba simba nimbebaza kanisha abantu mujwe kamani base kuzo parliament kujwekera kajara abo burungi bwihangari tumwe bari munonga nimbendeza ebirungi byonka kandi isema na management ya TV West mwe bari kugira program nungi zo kushomesa abanyayuganda ibintu nkebi kugira ngo base kwetegereza no kubimanya mukama baherezo muki MP2B kajara kandi umurukwato rw'uruyanga none abanyine kanseli ya Kim Capson akandi ahabwa TV West nibanyeta kasanga klake niririyange mpako yange niyo akiki akande twongere twegweho bundi rango barabagondeze honorable ahando sibeje niyo sibe kurungi